Добар ден и добро дојдовте на нашиот YouTube канал. Денеска имам чест, голема чест, да го представам и да бидеме гостин кај господинот Горан Калогера. А гости сме во македонскиот клуб во Риека, кој е отворен во далечната 1991 година. Горане, добар ден. Добар ден и вама. Како сте? Hvala dobro, malo je hladno, ali je dobro. Да, денеска е хладно овде во Риека. Да. Прво да ви се заблагодарам многу што прифативте на разговор со нас. Да. За помладата публика, Да. можете ли да објасните кој е Горан Калогера? Za pomladata publika. A može biti za postarata publika. Goran Kalođera je penzioner. To je prvo. A Goran Kalođera je u stvari rođen u Dubrovniku. Odgajao se u Korčuli jer mu je obitelj sa Korčule. Studirao je u Zagrebu, diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti i komparativnu književnost. Nakon toga je sreo suprugu, zaljubio se i došao u Rijeku. Право. U Rijeku je osnovao obitelj, tu nam se rodila kćer Mija. Ja sam dobio posao na pedagoškom fakultetu, poslije filozofskom fakultetu, i tu sam manje više odradio cijeli svoj vijek. A supruga je također sveučilišna profesorica, kćer nam živi u Birmingenu, ona je diplomirani grafičar, radi na sveučilištu Birmingham. Mi smo sad tu, dakle penzioner. Međutim, čisto onako malo informacije radi, ja sam kao diplomirani kroatist u biti, u stvari započeo svoj posao na pedagoškom fakultetu kao profesor makedonskog jezika i književnosti. Отлично. To je bila netom otvorena katedra za makedonski jezik nakon Osijeka, Zabgeva i Zadra. Mi smo bili zadnji i ja sam igrom slučaja, zahvaljujući mojoj supruzi, ali sad nećemo ulaziti u to, dobio posao u Rijeci. I to sam radio sa zadovoljstvom jer ja sam na Filozofskom fakultetu slušao profesora Petra Kepeskog. Slušao sam makedonski jezik i makedonsku književnost. Prema tome ja sam nekih saznanja o makedonskoj književnosti i makedonskom jeziku imao. No, to je zahtijevalo veliki rad i ja sam, dakle, da sad ne duljimo, praktički od 81. druge do danas u makedonistici. Dakle, čitao sam, iščitao sam, pisao sam, objavljivao sam i naravno to je nekako prepoznato u makedonskoj akademskoj zajednici, tako da sam ja u stvari počasni doktor sveučilišta Sveti Kiril i Metodij i vanjski član, nadvorešen člen na Makedonska akademija nauke umetnosti po Skopje. Ovdje u Rijeci ja sam obnašao također neke funkcije. Bio sam dekan pedagoškog, dekan Filozofskog fakulteta i prorektor sveučilišta u Rijeci u 3 mandata. Prorektor 2 mandata kao prorektor za nastavu i 1 mandat kao prorektor za međunarodnu suradnju. I na kraju krajeva bio sam i počasni konzul, zahvaljujući Ilindenu, zahvaljujući gospodinu Iliji Hristodulovom i Makedoncima koji su me odavde predložili za počasnog konzula. Баш ми е драго. Кажете ми повеќе за времето кога бевте почесен конзул. Pa to je bilo sjajno vrijeme. Baš sam gledao neki dan, ja sam izabran za počasnog konzula 1910. godine jer imam na zidu onu veliki dopis, ne znam kako se to zove, povelju. 1910. od Ive Josipovića, kojima se potvrđuje da sam ja prihvaćen makedonski počasni konzul u Republici Hrvatskoj, ali to je išlo na prijedlog Makedonaca iz Rijeke. Mislim da su onda prihvatili ostali Makedonci u Hrvatskoj, tako mi se bar čini. Onda je išlo na Sobranje, onda je Sobranje to prihvatilo. Onda je Milošovski, koji je onda bio ministar vanjskih poslova, poslao dopis Jandrokoviću, koji je onda bio ministar vanjskih poslova, i mene je ondašnji veleposlanik u Republici Hrvatskoj, Dančo Markovski, tako je, on me obavijestio da sam postao počasni konzul. I onda je uslijedilo jedno 10 sjajnih godina, ja mislim 10 godina, gdje sam ja jako puno surađivao sa Ilindenom. U ovoj dvorani u kojoj se mi nalazimo sada, ja mislim da se ja održao masu predavanja, promocija. Dakle, jedan vrlo intenzivan život na promociji Makedonije, jer je 1900, nakon rata u Hrvatskoj,
nakon oslobodilačkog rata, u stvari makedonistika je ukinuta. Jer mi smo onda prekinuli studij jugoslavenskih jezika i književnosti i išli smo na čistu kroatistiku. Tako da više studija makedonskog jezika i književnosti nije bilo. Ali ja sam onda nastavio kroz Novi list, to je lokalni časopis, Radio Rijeku i dalje promovirati Makedoniju, naravno uz pomoć Ilindena, gdje smo održavali kulturne večeri, promocije knjiga, predavanje, obljetnice smo slavili i tako dalje. Dakle, da je to bio jedan vrlo intenzivan život. A s druge pak strane, to se nekako poklopilo sa mojim razdobljem prorektora. A kad ste prorektor, onda imate velike ovlasti, ne? Mislim, ovlasti. Možete napraviti nešto kao što sveučilišni profesor ne možete. Onda smo mi za vrijeme toga uspostavili suradnju sa svim državnim sveučilištima u Makedoniji, Tetevo, Veles, Štip, Skoplje. Povezali smo se sa nekim odsjecima, institutima za književnost, pogotovo institutu za jezik. Pogotovo je tu djelovao moj Filozofski fakultet i sklopljena je ta fantastična suradnja. Mi smo onda pokrenuli simpozij Hrvatsko-makedonske književne jezične veze, koji se održao, ja mislim, 5 puta. 3 puta u Makedoniji, 2 puta ovdje kod nas. Objavili smo 5 zbornika na hrvatskom i makedonskom jeziku. Mi smo u to vrijeme podigli spomen Andriji Petkoviću. Imate ga tu 100 metara od prostorija u kojima se nalazimo. On je bio Bašinoselec iz Bašina sela u Makedoniji, Makedonac, koji je bio počasni konzul u Rijeci negdje 8-9 godina. I čudo je napravio ovdje u Rijeci. O tome je pisao i Vasil Tocinovski, pisao je moj kolega Irvin Lukežić, nešto sam pisao ja. Dakle, istražili smo to njegovo djelovanje tu. Dakle, jako se uklopio taj život Hrvatske, taj Makedonac i stvarno mi smo smatrali da je red da mu se digne spomen ploča i mi smo postavili tu spomen ploču. Čestitke za to. Hvala vam lijepo, eto to je to. I bilo je divno, bilo je krasno i tako dalje, dok se nisu počele događati nekakve promjene u vašoj državi u Makedoniji koje ja nisam podržavao. Jednostavno i... Recite malo više o tome. Pa prvo mi se nije svidjela promjena imena. Ok. Da, nije mi se svidjelo. Zašto? Ako je od 45. Republika Makedonija, onda neka ostane Republika Makedonija. Ja sam uvijek priznao samo Republiku Makedoniju i dalje ću je priznavati kao takvu. Dakle, to Sjeverna Republika Makedonija mislim da uopće nije bilo potrebno. To je bio jedan snažni pritisak grčki koji su naravno Makedonci prihvatili, ali ja nisam prihvatio. Ja kao ja, to je moje pravo, jeli? Ja se držim Asnoma, ja se držim Prohora Pčinskog i 1944. 5. kad je proglašena Republika Makedonija. I gotovo, dosta. Za moga života je Republika Makedonija. Kasnije i sad nek rade što hoće, ne? Ali fakat je da me to, ja sam već bio u mirovini, da me to malo iziritiralo. Ja sam počeo na Facebooku malo pisati, jeli, ovako, kritizirati. Ja sam shvatio da se to recimo ne sviđa određenim strukturama u Makedoniji, što je normalno. Nije normalno da počasni konzul govori protiv države čiji je počasni konzul. Onda sam ja vidio da to više ne štima i onda sam lijepo napisao jedno pismo ambasadoru, on ga je proslijedio u Sobranje, ja sam tražio da me se razriješi te dužnosti jer jednostavno ne podržavam tu politiku aktualne vlasti i oni su mene lijepo razriješili, mirna Bosna. Bio je tu razgovor sa jednim visokim dužnosnikom, vrlo korektan razgovor, on je rekao svoje, on je mene zamolio da ja, ako mogu, dalje podržavam tu politiku, ja sam rekao ne. Ja političar nisam, ja sam sveučilišni profesor koji se bavi znanošću i kulturom, politikom ne, vi mene ne plaćate, jer počasni konzulat nije dobio lipe, centa, kako hoćete, od makedonske države, prema tome šta ću ja sad slijediti vašu politiku. I hvala, doviđenja i riješili smo problem. Odlično. Znači, Odlično, da, odlično. Žao mi je, ali nije. Počelo me to sve skupa malo iritirati. Вие си останавте доследен до вашиот збор, гордост и достоинство да Република Македонија биде земјата која ќе ја представувате, а не Северна. To što se tiče tog novog naziva, tu sam vam rekao, s tim se ne slažem, a šta je onda sa Južnom? Pa ćemo se već početi biti, da. A šta je onda sa Pirinskom? Ćemo početi postavljati ta pitanja, nećemo. A šta je sa Egejskom? Apsolutno. Dakle, ima vas svugdje.
Ima vas u svog- Bugarskoj, ima vas u tačno. Grčkoj i sveli su vas na onu Vardarsku, koja je bila u stvari dio države Srba, Hrvata i Slovenaca, a bili ste nepriznati. Jel? Ja sam rekao jednu stvar. Dobro, država je, istina Bog, ona bi mogla biti veća, ali dobro. Imate svoje granice i dobro je, to sam rekao, što ste ušli u NATO. S time ste, po mojem mišljenju, bar zaštitili granice države. A ovo drugo, to je neka druga priča. Da. A вие сте, како што кажавте, интензивен доста на Facebook, имате коментари. Imam, da. Imam, kad opalim nešto, onda dobijem jednu 500, 600, 700 lajkova. E sad, gledajte, tu treba biti racionalan. Naime, ja sam opazio, ako napišete nešto što je povijesna istina, a što se recimo Makedoncima ne sviđa, a povijesnih istina ima koje se Makedonci ne sviđaju, Apsolutno. onda je tu odjek manji, znate. Niko vas ne kritizira, ali manje lajkova. Kad opalite nešto što je bilo recimo sad, na primjer za Goce Delčeva, pa za recimo Blaže Konenskog, ili recimo što ja znam za bilo koji povijesni događaj, onda su broj lajkova vrlo veliki. Dakle, ja uvijek nastojim napisati ono što znam, što mislim da je istina, ili da govorim o spoznajama do kojih sam ja, kao znanstvenik, baveći se makedonistikom, 40 godina spoznao. Sad, sviđalo se to Bugarima, Grcima i Makedoncima, baš me briga. Ja pucam svoje, pa sad, kako se komu sviđalo. До крај доследен на вашите Da, верувања. nema tu kod mene. Mislim, ono što ja mislim, ja to kažem. Što se to nekome ne sviđa, to je druga priča. Дел од политичката елита, за жал, не размислува вака како вас. Pa to je njihov problem, to nije moj problem. Проблем на To македонската nije njihov нација. problem. Da znam da je to problem makedonske nacije. A gledajte, lijepo je od vas što ste došli ovdje sa mnom razgovarati. Mislim, ja mogu govoriti kao recimo slobodno misleći intelektualac. Jel? Апсолутно. Da, koji je u Europskoj uniji, koji je sad ušao u Schengen i koji naravno od toga ima puno dobrih stvari. Meni kao recimo što ja znam jednom penzioneru baš Europska unija ne znači puno. Međutim, s obzirom da ste vi zainteresirani ući u Europsku uniju, onda naravno postoje velike beneficije koje jedna država može dobiti ako uđe u Europsku uniju. Prvo, sloboda kretanja, onda imate te silne kredite koji mogu doći, imate silne projekte. Ako imate fine ekipe i pametne ljude koji znaju napraviti dobre projekte, dolazi dobar novac. Istina Bog, i mi nekad plaćamo svoju članarinu, tako kažem, Europskoj uniji, i nekad se dogodi da ono koliko ste dobili, toliko i vratite. A stvari o tome da li znate te projekte napraviti kako treba. Dakle, to čeka Makedoniju ako počnu ti pregovori za ulazak u Europsku uniju, na što čekate 10 godina, što je po meni sramotno, ne. Апсолутно. А кој е вашето мислење тогаш за бугарскиот договор и францускиот предлог? Ja taj bugarski dogovor nisam ni pročitao, niti me ne interesira. Ja samo znam da ne govorimo o bugarskom narodu, da odmah budemo jasni. Bugarski narod je jedna priča, bugarske elite, vladajući se druga priča. Kao u Makedoniji ista stvar. Dakle, Bugari uvijek od 45. posle rata i tako dalje pjevaju istu pjesmu. Nekad su je smanjili kad je bila Jugoslavija, jer je onda bio lijepi broj vojske dole i tako dalje, pa su bili tihi. Posle Dimitrova, da se razumijem, bili su tihi. Sad, kad su Makedonci postali republika, nezavisna, i kad su oni postali dio Evropske unije, zašto se ja pitam, ne znam, na osnovu čega i tako dalje, ajde dobro, nećemo sad biti bezobrazni. I onda su počeli recimo te priče, ne, koje sam ja slušao kao mladić. Nema Makedonaca, ne postoji makedonska nacija, makedonski jezik je bugarsko narječje, bugarski velikani su, makedonski velikani su, bugarski velikani i tako dalje. I onda se recimo dozvoljava da prilikom tih vidim susreta bugarsko-makedonskih na najvišoj razini i tako dalje, davaju se izjave koje po meni nisu primjerene. Ne može jedna visoka dužnosnica doći u Bitolu i reći ono što je rekla. A vi znate što je rekla, jel? Da je Bitola centar bugarske renesanse. Ja kad sam to vidio, ja sam morao nešto napisati. Prvo, renesanse u književnosti u Makedoniji ili u Bugarskoj nema,
A drugo, ako je jedan grad, baš makedonski, onda je to Bitola. Dakle, to su nekakve izjave koje po meni nisu u redu i ne vode ka dobrosusjedskim odnosima za koje se kao zalažu jedni i drugi. A ja baš puno ne vjerujem da to tako dobro ide. Pa gledajte ove komisije koje se formiraju, jel? Da, pogotovo ove oko tih povijesnih elemenata. Ja imam dojam da recimo makedonska strana stalno popušta. Oko Delčeva, oko ne znam, Klimenta Ohridskog, oko Simeona i ne znam tako dalje. Znate što? Ne valja popuštati. Ako imate dobre ljude, ako imate kvalitetne pregovarače, ako imate dobre profesore, vi imate jako puno dobrih stručnjaka u Makedoniji, koji ja ne znam zbog čega se ne izjašnjavaju i javljaju. Vi biste mogli, naravno, sve te bugarske napade na Makedoniju, na jezik, na književnost, tako dalje, jednostavno boriti s argumentima. Ima ljudi u Makedoniji, mojih kolega, sveučilišnih profesora koji se javljaju. Jelka Ulčar po pitanju jezika, Nataša Kotlar, Mitko Panov, Ilija Velev, Katica Čulavkova, naravno, ali to je malo. Dakle, ta makedonska elita plus Makedonska akademija, to imate niz pametnih ljudi koji bi trebali jednostavno reći te stvari ne idu tako, ne smiju ići tako. Mislim, mene čudi taj makedonski muk i ta makedonska težina. Ali? Dakle, da se razumijem samo još jednu stvar, da budem jasan. Ja ne poznajem vaše unutrašnje prilike. Ja ne znam kako je kod vas doma. Ja čujem da se ljudi straše, da mogu izgubiti posao i tako da. U to ja ne ulazim. Ja to ne znam, prema tome o tim stvarima ne želim govoriti. Ali da postoji jedna određena suspregnutost oko javljanja intelektualaca postoji. Zbog čega? Ne znam. Jedan komentar moje drage kolegice na Facebooku je bio: ne znam zašto profesor Kalođera nije odgovorio vašem kolegu na ovom intervju koji sam imao, zbog čega ljudi šute. Pa što ja znam zbog čega šute? Ne znam. Ne živim ja u Makedoniji. Neka oni dole samo kaže zašto šute. Ili neka progovori. To bi bilo to. Браво. Еден од разлогот за што ние сме овдека беше за тоа што има одредена автоцензура, би рекол јас, кај видните интелектуалци, да не го кажат тоа што го мислат. Него напротив, подобро ќе кјутат, него да го кажат. Да, гледате, постои повијесна истина. Dakle, postoji povijesna istina, postoje arhivi, postoje dokumentacija. Dakle, svi oni makedonski historičari, povjesničari koji se bave time znaju da je ovo što se govori ili što se otuđuje makedonsko, znaju da to nije istina. I oni to mogu opovrnuti i mnogi od njih to rade. Vrlo kvalitetno. Ali ova vaša komisija, mislim, to imam dojam da stalno se povlači. Da popušta se, čujte, ne možete vi sad uzimati sve što je makedonsko, jel? Apsolutno. Čujte, isto uzmite, vi ste, sad prije smo spomenuli zbornik. Da. Sad se Bugari hvataju što se zbornik zove zbornik bugarskih naroda. To je točno. Evo ja vam sad ovim dokazujem da sam ja ozbiljan znanstvenik. Originalan nazivnik zbornika je zbornik na bulgarskite narodni pesmi. I izlazi u Zagrebu i financira ga Strossmayer. I to je istina. No, kad pogledate zbornika, nisam ga gledao ja, gledali su ga ljudi koji se bave narodnom književnošću, koji se bave jezikom, koji su ga proučili detaljno, od Blaže Koneskog, Aleksandra Spasova i svih onih koji su bili vrhunski analitičari. Što se na kraju, koji je zaključak? Da u tom zborniku od, ne znam, 760 pjesama, sad nisam siguran oko broja, 80% pjesama su iz makedonskog područja, iz Struge, Velesa, Bitole, Ohrida i tako dalje. To su makedonske narodne pjesme koji su sakupljali Bratmo Miladinov, Dimitar Miladinov, Rajko Žinzefov, Marko Cepenkov i tako dalje i slali ih njemu u Rusiju. Dakle, kupili su ih po makedonskoj teritoriji. To su makedonske narodne pjesme. I što sad? Osim toga postavlja se pitanje zbog čega je uopće Konstantin tražio od Bugarina Čelakova, kupio 20-ak pjesama. Pa ne. Dakle, ne možete vi zbornik nazvati kako ga nazivate tako,
ako je u njemu 80% materijala makedonsko. Osim toga, to je moja teorija, ja sam duboko uvjeren da je Konstantin Miladinov tražio naziv zbornik makedonske narodne pjesme. 100% sam siguran u to. Međutim, Strossmayer i Rački tomu jednostavno nisu dozvolili. To sam vam prije rekao. Jer sve što je mirisalo spomen Aleksandra i tako dalje, to je Strossmayeru mirisalo na Grke. A njegova tendencija je bila forsirati što više katoličanstva u pravoslavne zemlje. Zato vi imate jake unijatske pokrete u Kukušu, koji su skoro rodili pogled. Bio je izabrani biskup makedonske unijatske crkve i tako dalje, pa je naglo nestao. Dakle, Miladinov je po meni, a to je vrijeme od 19. stoljeća, kad se javljaju svi nacionalni pokreti, i kod Srba, i kod Hrvata, i kod Slovenaca. Dakle, Ljudovit Gaj, Prešern, Vuk Karadžić, tako dalje. I svi rješavaju problem jezika, nacije, tako dalje, osim Makedonaca. Jer su bile druge prilike. Ovo je bila Austro-Ugarska. Lako je bilo našima ovdje rješavati problem jezika, a vašima dole nikako. Zamislite recimo da je, što ja znam, Grigor Prlićev ili recimo Rajko Cempe ili Mirka i Marko Cepenkov ili recimo Dimitar Miladinov su počeli vikati dole sultan. Pa raščerečili bi ga u 5 sekundi. Dakle, a osim toga, još jedna bitna stvar što ljudi ne znaju, da se stvori jedan pokret koji oživljava naciju, stvara jezik, budi narod, treba imati jednu jaku buržoaziju koja to financira. Makedonci to nisu imali. Bili su braća Robevi i još neki tako dalje koji su pomagali. Ali toliko šlanze buržoazije nije bilo jer je bio strah. Ako oni počnu financijski pomagati te ljude koji misle drugačije, jeli? Onda može se ukinuti firma, izgubiti posao, jer je ipak bio sultan u Stambulu iznad svega. Apsolutno. Ali Miladinov, kad kupite, on je bio, pa ne smije se zaboraviti jedna stvar, da ne duljimo. On je završio filologiju u Janjini. Onda je studirao filologiju u Moskvi. Poznamo, čak je dobro hrvatski znao. I ako on sakupljajući te pjesme, on je vidio neke posebne osobine makedonskog jezika. A osim toga, makedonski preporoditelji prije njega su u svoje tekstove koji su pisali na grčkom ili šta ja znam, bugarskim, ubacivali makedonske riječi. I on prvi shvaća, po meni je on prvi probuđeni Makedonac. Jer je on čak u pisma koje šalje, to je dokumentirano, piše mi Makedonci zajedno sjedimo. Imam nekoliko makedonskih pjesama koje želim objaviti. Kad ga onaj svećenik u Moskvi pita, jesi ti Bugarin? Kaže, ne, ja sam Makedonac. Osim toga, nosio je sa sobom u njegovoj zaustavštini sačuvane su 2 knjige. Babukićeva i Mažuronićeva gramatika hrvatskog jezika. Znači da je čak namjeravao napisati gramatiku makedonskog jezika. Dakle, nema šanse da je on tako lako pristao na ovaj naziv koji je nametnut. On je apsolutno bio, ja sam 100% siguran. Odlično. To je moja teorija. Mogu je osporiti kogo hoće. Apsolutno, da. Vašето mišljenje je bitno tu. Точно. Но се има, да се враќајќи се на сегашноста, да. И како Бугарија ја го оспорува македонскиот јазик, да. А за себе ја има историската комисија, да. Која го аргументира ова дека зборникот на браќата Миладиновци бугарски има наслов, се има осет да. дека политичката позиција на Бугарија визави македонската во склопот на патот на Македонија кон Европската унија е условуван во Советот на министри, каде што во секој момент бугарскиот министер за било што, вклучувајќи ја и одлуката на историската комисија, може да дигне рака и да го оспори патот на Македонија кон Европската унија. И затоа нашите се повлекуваат и ги продаваат така наречено интересите. Bolje da ste to rekli vi nego ja, ali to je točno. I kad počnete pregovore, ako bude prihvaćen ovaj francuski prijedlog i tako dalje, što god Bugarima bude smetalo, oni će vam staviti veto. Tako da ja ne očekujem da će taj put u EU ići tako brzo. Stalno će stavljati veto i stalno će ucjenjivati.
a vaši će se povlačiti, odnosno Makedonci će se povlačiti. A da vam pravo kažem, kad stavite na vagu, ovo sad govorim onako, Normalno, kad stavite na vagu, da li je bolje ući u Europsku uniju, biti član Europske unije, uživati recimo ili prodat sebe i svoje. Sad je to stvar rukovodstva i naroda. On treba odlučiti. Ja? Po meni, tu bi trebalo stvoriti kompromise koji ne bi ugrožavali makedonsku stranu, pogotovo ne naciju, pogotovo ne jezik, pogotovo ne povijest. A ovo, oko nekih drugih stvari, može se i dogovore, ali da će biti veta, bit će veta. Pa čujte, i nama su Slovenci to radili isto. Da, apsolutno. Prema tome toga će biti. Ja osobno stvarno želim da ti pregovori počnu, pa ćemo vidjeti šta će biti. Će videme. Да, ќе видиме. Ќе видиме, не. Меѓутоа, имаме еден членот, имаме член 35 каде што од додатни се тоа дадени услови за Македонија, каде што не е само бугарскиот, него и имплементацијата на преспанскиот договор се вметнати кон патот на Европската унија. Тоест, тука не е само Бугарија Така е, тоа е Грчка. Значи, ние ќе бидеме шамарани од две страни. Точно. Опет сте ви рекли, болje да сте рекли ви него ја. Ali se slažem u potpunosti s vama. Da, dobivat ćete šamare s jedne i druge strane. Koliko god se borili, trudili, uopće ne bi bio u koži onih vaših koji će pregovarati. Ili ako se jednostavno ne predadu, pa puste sve. A ja se nadam da neće. Ne bi trebali. I druga solucija je ostati svoji, biti Makedonci, biti samosvjesni, držati se svoje nacije, svoje povijesti, svoga jezika, reći hvala Europska unija, ako nas nećeš ovakve kakvi smo, hvala i doviđenja. Ja bi osobno napravio to. A sad, što bude, bit će. И уште една друга работа. Имаме, кога се работи за бугарскиот договор, особено за францускиот предлог што е веќе прифатен, копенхашките критериуми што се фундамент на Европската унија се кршат. Значи, Европската унија сама себе ги прекрши своите правила за да го прифати условот францускиот предлог. Тука веќе се работи за вредностите на Европската унија. Знам, то знам. Premda odmah se moram distantirati od toga. Ja nisam ni političar, niti politički analitičar, niti... Ne. To ja čitam kao svaki drugi građanin i vidim da to nije u redu. Vi imate stalno čitave horde emisara koji pohode Makedoniju, dakle to su ti briselski činovnici, jeli? Koji govore ono što im se kaže da govore i tako dalje, ali stvar je sad u makedonskoj vladi, jer drugi narod ne pregovara, jel? Koji će na to pristati ili ne? A čujte, nemojmo zaboraviti ni utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, koji je to vrlo, vrlo bitan. Dakle, to ste vi rekli, ne ja. U situaciji ste gdje vas mogu stvarno udarati sa bilo koje strane. I to vrlo neugodno. I niste u dobroj poziciji, ni pregovoračkoj, ni tako dalje, tako da ja stvarno sam vrlo skeptičan oko svega toga. Jel? A Evropska unija ima svoje vrednote, apsolutno. Jel? Sad, da li ih ona krši ili ne, ja stvarno nisam kompetentan da to komentiram. To se nemojte ljutiti, ali ja to niti ne poznajem toliko situaciju, tako da to ne. Апсолутно. И доведени сме до една пат позиција, што се вика, затоа што ако идеме кон патот на Европската унија, си има осет дека ние треба да идеме против себе си. Да, изгледа тако. А од другата страна, ако останеме, па зашто сме останале? Да. Onda ćete biti izolirani. Da. Ali ćete biti svoji. Bićete svoji. Bićete svoji na svom. I može biti da i s tom varijantom ići na tvrdo, može biti da biste recimo postigli neke bolje poene. Nego recimo puštati. To je moje mišljenje. Građanina Republike Hrvatske. I čovjeka koji voli Makedoniju. Ali nemojmo više u politiku. Не. Благодарам многу за вашето мислење. Благодарам што прифативте разговор со нас во овоја прекрасни простори на клубот Илинден. Вас ви пожелувам све најубаво. Ќе бидеме во контакт. Се заблагодарувам нашите гледачи
Се најдобро.